Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi 326 Express. I am a man animakwere 45. I have 3 children. 1 from my first marriage and the other 2 from my current. Ndamdzikuranda ndere mkadzi wangu wekutanga tries to keep me away from my child. At first she would give excuses and then she started telling me to talk to her new husband. Zvinoita here mwana ari wedu tese. I believed affairs of the child were better tataurirana tiri vaviri. Zvisinei, because I really want a relationship with mwanawangu. I got in touch with the husband, but he also gave me a lot of excuses. Sometimes this man is so rude. Pandinoti, I want to take my child for holidays. I even suggested I would pay fees for my child, but akaramba. The thing is, he also takes mwana kuchechi and singafambirani nayo. At one point, I went kunotora mwana wangu kuchikoro nikatosungiswa kunzi I wanted to kidnap mwana. I genuinely want to know my child and provide for my child. But how do I do it with all these obstacles? I have tried reaching out to my ex-wife, but Ndrikuramba, what can I do, Vedari? Please help. You said akambotora mwana kuchikoro asina kudzamai avo vasungiswa. Yes, I think he's just trying to be there for the child and vasungiswa nzi kidnap mwana. So the father, the stepfather, husband or ex-wife, has he gone to court? Does not mention it in the hot topic. Yeah, okay. Oita say, I think he's trying to avoid taking it there. Or he's looking for other means. I would love to think, yes, he's looking for other means. Because that's quite obvious. Yes. You go down that route. But I think what you're saying is true. And I get him, because also, when we talk about court, it affects the child a lot. All those processes. We always want to be, it's a fight between the mom and the dad, but we forget what the child is going through throughout those court proceedings. So I can understand him being a father who wants to have a relationship with the child. What if he doesn't get custody? What then? And the DNA test first, I doubt that very much. The lady would have mentioned. I think yeah. So 0772162651. How to go about it? Hi, Maswera say Star FM. Maswera say. Taskwera. Ndrikurambidzwa kuwona vana kando zvari kutaura panapa. Oita sei? Chakakosha kuti vanhu vakaramba na stay. Kana vakarambana vasina kuzwanana vanonetsa kaiko. But mubereki wemwana kaiko. Kana ari mubereki wemwana anofana kutogara pasi. Anogona kuenda kunopota kuna tete kuna sekuru onzwa kuti chichi kunyatsa kunzwa kuti asatore mwana wacho. Thank you so much. Someone says here, wakutanga kuda kubhadhara school fees mwana ambori nemakore mangani ushu? Because maybe wakuda kutanga kugamira padenga ka mwana anga achichengetwa na stepfather saka ndo anenge atone matomu ese. Shout out to Mishi, thank you so much. And do you think it's justifiable kuti anga asipo akuda kutanga kubhadhara school fees yezvezvi munhu anga achibhadhara anoti aiwa uchaona mwana ndewangu since ndini nanchimuchengeta? But it doesn't change the fact that he's a father. And if he's a father wants to step up, vangani vari kuchemera dona kuti dai baba vangu vangozouya uzobhadhara fees, and this man is saying I want to pay fees, I want to meet my child, I want to have a relationship with my child. Yeah, anzi kuona kwangu apa tapiwa one side. Uyu murume ndiona ari kurwadziwa nekuita move on kwa ex-wife wake. Otherwise aingoenda kukotika. And this one says pamwa story mwana wake DNA first. Hi, you are live on Star FM. Hello, Donna. Maswera say. Maswera say. Taskwera. What's your contribution? Uyu murume uyu anogona kuti mwana wake mwana ari wa munhu asisite. Ari wa stepfather. Tinotenda, but what do they gain now? Because vari kutombhadharira fees ka. So what are they gaining by then lying kuti mwana wavo hasi wavo mwana wa baba?
Anzi baba vari kuti he offered to pay school fees for his child. How did it even get to that point kuti aite offer? Actually, he should have been paying kubva kudaraka. I feel like there's a lot zvasina kutaura. And this woman is right, keeping the child away from this man. Hi, you're live on Star FM. Iwe munovare. Tinotamba muri sei? Tichiri mutano ine. Tinotenda. What's your contribution? Maonero angu kaya sekutaura kwaita previous speaker. Baba va-stepfather vanogona kuti varivo mwana uyu. Mwana akaitwa na-stepfather. Because in my capacity as a father, mwana ndewangu handiudziri pamwana. Kutoenda kucourt is a longer process. Mwana wangu ndikati ndinoda kuchengeta, that very instant ndinotoenda ndomutora ndotanga kumuchengeta. Saka I feel pane kasiri kunzwisisa kadiscord apa. Either mwana akatoitwa na-stepfather vasati vaita se Varorana. Yes, maonero angu aya. Mati either, then what's the other option? The other option is to say, ngavaende vanotora mwana wavo. You cannot, hazvina basa nemakoti time. Because kungoenda munotaura nasha, iri ropa rangu iri. Ndipo ropa rangu ndiri ndigare naro. And stepfather havana a say kuropa risiri ravo. Tinoti havana say here, iwe vari kubhadhara. Guys, vari kubhadhara. Maybe pavaibhadhara mwana wangu. Pamwe ndanisanda capable, but it doesn't say kuti mwana ndewavo. But is it fair kuti paunozongoita capable iwo ndo wakukola mashots whenever you become capable, but pese paunongosina capacity apa mwana achichengetwa unonga ndizvo here? It's a question of the blood, my sister. Okay, blood matters, I guess. Tinotenda. Thank you so much. I always feel kuti sometimes I feel this guy is doing a bad thing, you know, not wanting kuti mwana asangane na but kuti ini ndini baba pana ndisina capacity nini chengeta mwana, but kana ndauya ndakuda mwana ndoita take over pandoda. Something is amiss there, according to me. But anyway, we value your contributions, and of course you can call us and you can write to us on 077216261, courtesy of Inbox, the future of money. Good evening.